Koliba, evo nas 4. dan u 4. izazovu. Trojac je spreman, jeste spremni? Ne. Ne, ok, samo kratko da objasnimo, Petra je zadala foru, znači treba napuniti usta s vodom i staviti se u plank poziciju i izdržati 90 sekundi. Hvala, dobro, pomoći će ti. Štopaču, kad ste spremni recite, možemo krenuti. Nismo spremni. Jel imamo izbora uopće? Ajde. Dakle, Filip, Vedran koji se danas malo nije počešljao i Džana. Napuni usta vodom i lezi dolje. Nema gutanja. Ajmo! Možemo čekirati li voda obvezna? Dobro, ajde, okej. Ajmo dolje, ja ću vam reći kad stanete se u poziciju. 3, 4, start! Ajmo da čujemo navijanje. Ajde! Stavljam sve na Džanu. Ajde, 15 sekunda istekla. To. Vedran mi nešto reći. 26, ajde, drži. Ajde, možete vi to. Drži. Ili ne možete. Ništa protiv, neka Drži. kaže. Petra je rekla da možete disat kroz nos. Da vam je lakše, okej? Ajde, 44, 45, ajde, možete vi to, ajde. Op. Dobro je, Džana me iznenadila, moram priznat, a Vedran, ti si me različio. Vedran, reci. 57, ajde, još 30 sekundi. Minuta, ajmo, drži. To, dobri ste čovječe. 10 sekunda, curi, 11. Dobro je, još 15 sekundi, ekipa. Hoćete zapjevati? Reci, Vedrane. 22, Bravo. Reci, što 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Džana još to drži. Uspjeli su, je. Evo Petra, sorry Petra. Petra. Možda ovo je užas. Petra, inače ne bi dobila naočale, ali svi ste bili tako dobri. Bili ste genijalni i odlučili smo i Tomislavu, i Petri, i Mati, i Zoranu, i svima vama koji ste predlagali izazove pokloniti naočale. Eto, svi ste dobili naočale. Bravo!